Utuko wa tariki 24 na 25 mweri-ini uyu niguo mihango ya utarani igatabanio guothe bururi-ini na atafariria mihango ya thirikari thiini wa kaunti citiganite maugite ni methagathagite na njira itiganite ugitiri ukiigwo mwari-ini wa mbere. Kutakuwa na usalama wa kutosha kwa wananchi wote wa Kirinyaga na pia kwa maofisa wa census. Tumeweka awareness ambayo inaendelea pia, tukielekea towards 24 tutaongeza mambo ya kuhamasisha watu. Kaunti-ini ya Kirinyaga ene biacara cia irabu ni mathingatitwo gugacihinga mbere ya thinacara cia hwaini, na kuo kaunti-ini ya Nakuru athuri a matura ni magatwarana ikinya gwa ikinya na atarani niguo gutigirira ugitiri wa muingi ni mugacirithie. Watu wataburudika from 2 mpaka 6 wafunge warudi nyumbani ili waweze kuhesabiwa. Ona gukiri uguo muingi uronekana ta utari na utheri wa kuigana wigi mihango ino. Igekika think kuma kindu 22nd of this month. The last time ndigirikana yari no ije mara expect mwaka uyu. Mwaka uyu mweri uri? Ndigirikana. Thirikari ni ke undu kindu gitao civic education. Kiuria gia kana andu mabatie ni gugatarirwo tauni-ini kana matura-ini na kio gikionekana gubatara guthathaurwo makiria. Gutarirwo Thika tondu muikari wa Thika. It doesn't matter as long as I am counted as a Kenyan. Mundu atarirwo haria atindaga tondu hau atindaga niho acabagirwo ni thirikari yake. Sio ni haja ya kwenda huko hivyo, huko ni kutumia kazi. Na sasa hata nimesahau na huko mambo yote yana huko. Aria mangihota gukorwo me kwao kuria mundu angienda indo ithiage no twende korwo no matarirwo ku. Kuringana na mũmbunge wa Kieni Kanini Kega no kuri na ugwati ungi ungiyumiria andu mangiaga gugatarirwo matura-ini. Gatiba no gacenjio gathie parliamentary system. Kangithie parliamentary system ithue ni kuyororera tungiroragira utongoria wa bururi ugiku tondu kungitwarwo kuria andu mena constituencies nyingi na constituency ile igayagwo kuringana na andu aria matarwo. Nayo mbunge ya bururi ithiete na mbere na kuhikana na mahinda niguo kuhetukia mogaruruku ma watho wa ndari. Ndiharirie na genuine data. Ndigwiciria twi tayari andu othe makaimira bako memesie. Thiko 18 nicio citigarite niguo bururi ukorwo kiingira mihango-ini ya utarani na kiuria riu gigatigara hihi we ni wihariirie gutarwo. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri.